asem no moto nyame asem enye brofo asem nyame asem ti enya ware asem o nyame asem ti no wa to that as modern as enyum mesom erade enyum omode ba eno no we do ma hype no papa de save the date na hype no papa kuzi yango buga ti me pacho said the afia da bia ya Frankie Funky Friday news enyuma e trendy na ye tie kakra na we dia trendy ya pese e boy ya kase so let me see you the buga go lo my timra Try. You supposed to be jai. Kilo come, person matter, person we don't mind. But when I land softly on the sofa floor. So far so good, koni bajo. Let me see you. Go lo, let me see you. Go lo, bukao. Let me see you, de buga. Go lo, let me see you. Go lo. Go lo buga, let me see you the buga. Ti fiada we yanyu de baye. Eno ne inform afọ adwintre bi ento so Nigeria ni na boy o. Nigeria ni na boy. Tina ti buga o. Ina me we di abasa abosigi. Was it was spell abosigi. Was it you are doing great work. Ayuko justice dia wodi friji wani edi abano justice ya dase we di abasa Ghana mpanyufo ene enswafo mepe watro ni tuo mekan mepa mochao ade baako enso a how akuafo kese pa ne sikasem afei enso enioma bo ayeden papa Awurade mfa ntaban kata ahenkan adwumayfo nyina so yabu asamo obeku nipa keke bi kokoben wono ne dia wode aba enono we say good evening ahenkan FM mo gba adwuma papa kasebo ni yetie Nyankopon onshramo bebre I say to my world best Akosua Diner at Odan EPL. Wochiano papa. Ono ni din edenana jaw. We ede abaso de Kofi sympathy. Eye achum abnase ena odi free odi abe. Ose big ups enko enfama ni lovely friends. Eyim dakwa Kwadwo Peter. Ene dai baako Lazarus. Ahenkan FM Nyankopon nhyira papa ne adwuma moje adwuma fonso Nyankopon nhyira mo yeda wase wenso ade abase Ghana has a home the people who form government no Nana Dankwa Akufo-Addo ono no dia wacho abase Nana Dankwa Akufo-Addo eyeye ne eto abade mamo yan ne ekoto asore homachiko koto aba edemamo na ya to ba na mamu wi a na ya to am sam be mampani no na mo ba mo de ohia na eba enti se pa na se Ghana ya de ka bebre enu ntia ya hiafo ahia yan na Dankwa Akufo-Addo sore waka na ya to aba de ma obo no omumra me ye de yan ya bo beto yem na akua kuna du dia ono so de free abo ede aba eno no kusi me trust of Facebook na akua mo abo atense odi free Ablekuma Central
na ochie kase pa na mo wasi yentie Dr. Baumia is coming everybody yes Christa ye twenda oba mpre bin everybody de kakai pa nti o se Ghana fo yenhwe n'enyum o se nyambo ochina I'm expecting chairman Odunu Kwaku Appiah to win in Ashanti region to become chairman for the NPP and Janasma organ I just say when you say then okay come as a pillar 2 I say every good term deserve another chairman want to me all the way no the Oriba pan and a master planner Junior Kintambo say I'm really enjoying your news also news in Jazo Pound Nemum and Charles Runkoma or for Prince of being Greater Accra regional organizer and half me for it me and I see a BM so and Honorable Jeff Kasim Nasara coordinator hopeful on socio Chian Papa my former fighting Chinesian Musi na Bibio weekends Bibi ho ayi koyi ayi wenebra cause ye nipa ba ko they no for information center no ay asemo jawa bese edi ayi ofosukrom honorable bieja ana operating information center won no wato honorable bieja ato na nanu wonsedo ato na nanu wonsedo edi nyame boa abusuan entotoye nti ye producer ni yi poster na gasaba na afia boboso de amamo na akoya ofa oda adwini ba ku for information center akoda nyame obondin ba ku bi na ndे modu me refi osi oba beto ne badin mementa we yai ewo adumre erade be yes King of Grace Chapel hono mo to ne badin osi nyambo a ochina ya anti adofo na meja no adwini ba ku for information center operator no akoda nyame yes otine nimpa ane mami nchia asane for bangalo sister ko so oya store asane bangalo michia no ena efikasie mu sister kwia mu fie ho emesiriwe ho mami mpanifo ho nyina michia wo mu ene enumre mateme pamcho we de oye ni papa ajese yensempa ye de babontin ye kase ye kinkena na ono ko achimfu sukrum wo achim sodo constituency Brim South na ese ensem ni ye boma no so apiki information no atop time manfo TV na fofi anto ata owrei ato na nanu monse adunti ama information center ni CCI empo de woma agile operating CCI na ni din de amukofi adodo na afa no onabo bieja wonya finhia duasa e wa achim ofusukrum mepamcho abusuan na abusuan kai aye na ye no ntotoye se nyame boa June bosom ne de toso miensa womu be yi no wombe ye wakeeping na ade achi a womu adeda no na woma bibia na afi womu wi womba wombe ye na yi no e ofusukrum Presbyterian Park timepamcho nyame boa 53rd June kosi 4th June womu ye amu kofi onabo bieja na ye e wachim fusukrum ti adofo ne agemfo ni na menko gya no na busu enye na ye krakrakra obi awudi ya na obi na ho watwede nso de enkase ye na ye befu bi ti bieja daye ebredu abeti ayenkan fam yenso yenka ye de siwa ye de si anyo ye producer ye kwabena achim asubode hye ba ko pe ena de odi ko Facebook live ohine ba Michael ena de ko Facebook live technician on duty Billy me din de Kwaku enin kusi buadumene afia ampofowa kasia bonasi yesi achamupi yamamumo ni tie adwumayefo me mamo ayiko ya na former way master me wa ha na nanu cement me kotoma mo se mo fa nya adwuma no sai na former uhu cement no oh master